Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Emmanuel Nchimbi wahoze Vice President wa Tanzania yirukanwe mu ishyaka riri ku butegetsi CCM nyuma y'uko atanze ubwegure bwe ku mwanya wa Vice President. Umunyamabanga mukuru wa CCM Asharonse Migiro yatangaje kuri uyu wa gatatu ko komite nyobozi y'igihugu y'ishyaka yafashe umwanzuro umwe wo kwirukana Nchimbi kubera imyitwarire yavuze ko inyuranije n'amahame amategeko n'imyitwarire bisabwa abanyamuryango b'ishyaka. Mizero yavuze ati komite nyobozi y'igihugu ya Chama cha Mapinduzi yafashe kubwumvikana umwanzuro wo kwirukana Dr Nchimbi mu ishyaka kubera imyitwarire inyuranije n'amategeko yacu yerekeye imyitwarire n'indangagaciro z'abanyamuryango. Nchimbi yari yatanze ubwegure ku mwanya wa Vice President ku wa kabiri nyuma y'ibyumweru bivuga ko yari amaze kugirana amakimbirane na President Samia Suluhu Hassan. Mu itangazo rye Nchimbi yavuze ko yahisemo kwegura kugira ngo bubahirize icyifuzo cya President Samia. Yavuze ko yari yasezeranije President ko azakomeza kumukorera mu budahemuka kandi ko igihe cyose yabonye ko hakenewe undi Vice President yari kuzahita ava kuri uwo mwanya. Ati namwijeje kandi ko igihe cyose azabona ko hakenewe undi Vice President nzava kuri uwo mwanya. Nizeye neza ko nyakubahwa President ashaka impinduka bityo nahisemo kubahiriza isezerano nari natanze. Nyuma yo kwirukana Nchimbi, CCM yasabye ko Deogratius Ndejembi Minisitiri w'ingufu uriho kuri ubu ariwe watangwa nk'ushobora kumusimbura ku mwanya wa Vice President. Nchimbi yinjiye muri politiki ikomeye binyuze mu rwego rw'urubyiruko rwa CCM aho yabaye umuyobozi warwo muri 1998 2005 utorewe kuba umudepite uhagarariye Songea Town amaze kubona amajwi 68.6% nyuma yaho yagize umuyobozi wungirije wa Minisiteri y'Itangazamakuru, Umuco na Siporo, nyuma akora muri Minisiteri y'Umurimo, Ubwunganizi bw'Urubyiruko n'Iterambere ry'Urubyiruko ndetse na Minisiteri y'Ingabo. Yaje kuba Minisitiri w'Itangazamakuru, Umuco na Siporo, hanyuma Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu kuva muri Gicurasi 2012 kugeza mu kuza kwa 2013. Minisitiri w'ingufu wa Tanzania Deogratius Ndejembi yatanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM ngo abe Vice President mu icyo gihugu nyuma y'iyegura rya Emmanuel Nchimbi. Ndejembi imyaka 43 yatanzwe na komite nkuru ya CCM mu nama idasanzwe yabaye ku wa gatatu Dar es Salaam yayobowe na President Samia Suluhu Hassan. Izina rye ryatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa CCM Asharonse Migiro. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nijoro ryo ku wa gatatu yanatangaje icyemezo kiri shyaka cyo kwirukana Nchimbi kubera icyo umunyamabanga mukuru yasobanuye ko ari imyitwarire mibi. Izina rya Ndejembi buri gihe gushyikirizwa inteko ishinga amategeko kugira ngo ryemezwe bijyanye n'ibitegano n'itegeko nshinga ku kuziba icyuho ku mwanya wa Vice President. Itariki izina rye rizagezwa mu nteko ishinga amategeko ntiyatangajwe. Itangwa rye ku mwanya wa Vice President ryabaye hashize umunsi umwe gusa President Samia yemeye ubwegure bwa Nchimbi buzatangira gushyirwa mu ngiro itariki y'ukwezi kwa 9. Ndejembi ni depite akaba n'umunyapolitiki uri hejuru mu ishyaka CCM mbere y'uko aba Minisitiri w'ingufu abanje kuba Minisitiri wungirije ndetse nyuma yaho aba mu myanya inyuranye ku rwego rwa Minisiteri y'Umurimo n'Ubutaka. Nararangarije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Baretse ko indege ya gisivili yari iturutse Bukavu ijyanye mu Minembwe ifashanyo zirimo ibyo kurya n'imiti yarashwe n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Izingabo z'umutwe tw'u Rwanda zigenzura Minembwe Colonel Rugabo Fidele yabwiye Bwiza kuri iyo ndege yarasiwe mu kirembere yo guhanuka igaki gakongoka. Rugabo kandi yavuze kuri iyo ndege yari itwaye imizigo n'abaturage bake nubwo kugeza ubu nta makuru arambuye yabayiguyemo aramenyekana. Ati indege bayirashe ikiri mu kirere yahise igwa hasi irashirarangira. Ntabwo turabwa amakuru arambuye ngo twohereze urutonde rw'abantu bari bayirimo. Icyo tuzi nuko harimo imizigo ariko hari ntiyaburamo n'abaturage bake bari baje mu Minembwe. Iriya ndege yarashwe na misile irasirwa ku butaka ahitwa Bikuba. Iriya ndege yarashwe mu gihe mu bice bikikije Minembwe byaramukiyemo imirwano kuri uyu wa kane itariki ya 27. Rugabo yemereye Bwiza ko ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo zaturutse kwa Murima zaramutse zigaba ibitero mu duce turimo Puwenzero, Nyaruhinga na Mukoko mu mugambi wo kugereza kwisubiza ibice zambuwe n'iyo ry'ingabo za FCM23 na Emery Depite urwaneho. Kugeza ubwo inkuru yandikwaga imirwano hagati y'impande zombi yari igikomeje ariko twirwaneho FCM23 bavuze ko bizeye ko baza kwirukana ingabo za leta. Iriho ryamaganye ubushobozi bw'ingabo za leta zikomeje kurasa mu bice byiganjemo ibituwe n'abaturage benshi nyuma y'amasaha makinwa z'urwego rwa MCVE rushinzwe gukurikirana iyubazwa ry'agahenge zivuye muri Minembwe. Naho umwe mu banyapolitiki bakomeye barwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa Martin Fayulu N'Utedeni Mukwege banenze icyemezo cya leta cyo guhagarika amashuri makuru na kaminuza zo mu bice bigenzurwa na FCM23. Bavuze ko yari intambwe igamije gucamo igihugu bice basaba ko yakwisubiraho. Ubu munyapolitiki Fayulu yabitangaje ku wa kane binyuje ku rubuga rwa X aho yavuze ati iteka rya Minisitiri ushinzwe amashuri makuru na kaminuza rihagarika ibigo byose by'amasomo mu bigo bya leta by'amashuri makuru Goma ni Bukavu rinyerekeza ku mwanzuro umwe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bufite uruhare rukomeye mu mugambi wo gucamo ibice igihugu cyacu. Uyu munyapolitiki akomeza ko iki cyemezo gisobanuye ko abavandimwe bacu batuye Goma ni Bukavu cyane cyane abanyeshuri batereranwe bashyirwa mu maboko y'inyeshyamba za FCM23. Yakomeje asaba guverinoma ya Kongo guhita yisubiraho igahagarika iri teka. Yavuze ko igihe kigeze cyo guhagarika kutagira ubunararibonye, asaba kugira impuhwe abaturage ba Kongo. Ibi bijya gusa nk'ibyatangajwe na Dr Denis Mukwege wahaye igihembo cya Nobel cyo guharanira amahoro 2018 nawe wamaganye icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri makuru na kaminuza mu bice bigenzurwa
bujurwa n'FCM Ventura. Uyu we yagiye kure ndetse avuga ko bitera kwibaza niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwabo budafite imikoranire n'ubutegetsi bwa Kigali bashinja gufasha FCM Ventura umugambi wo guca muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arakomeza agira ati hazaza urubyiruko rwacu ntiyagomba gukoreshwa nk'igikoresho cyo gukwirikanya mu nyungu za politike cyangwa se mu migambi yo kwagura imbibi z'ubutegetsi, ndetse ntiyagomba gufatwa nk'ingaruka zisanzwe z'amakimbirane. Tariki ya 20 Kanama nibwo guverinoma ya Kongo Kinshasa yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byaba iby'amasomo n'ibindi mu bigo 11 bya leta n'amashuri makuru na za kaminuza biri muri Kivu y'Amajyaruguru n'Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo, imijyi yo mu bigenzurwa n'inyeshyamba za FCM Ventura. Banitswe umutwe wa FCM Ventura watangaje ko kuwa kane ihuriro ry'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kongo ryatangije ibitero mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mu itangazo yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane, FCM Ventura yavuze ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za FARDC, abarwanyi ba FDLR n'imiryango ya Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'ubundi FDNB. Uyu mutwe wavuze ko ibyo bitero byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi bigateza impfu no kwimura imiryango myinshi. FCM Ventura yavuze ko hagana saa 12 izo ngabo zagabye ibitero by'ubuhurane mu bice bya Nzibira, Kishadu na Shurwe muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku isaha nk'iyo kandi ngo ibikorwa by'imirwano byakajwe mu gace ka Gatoyi no mu nkengero zako aho ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. FCM Ventura kandi yavuze ko hagana saa 8 za mu gitondo ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo zatangiye kurasa zifashije intwaro ziremereye na za drone zitwara ibisasu mu bice bya Puwezero, Nyaruhinga na Mukoko muri Minembwe. Yavuze ko ibyo bitero byari bigikomeje ubwo yatangazaga ayo makuru. Uyu mutwe wavuze ko wahise utangira kwirwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo ndetse no gushyira agace k'umutekano ko kubarinda. Naho umutwe w'inyeshyamba wa Ventura wanenze icyemezo giherutse gufatwa n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri muri za kaminuza nyinshi zo mu mijyi ya Goma na Bukavu, uvuga ko cyafashwe biturutse ku bibazo bikomeje kwiyongera by'umutekano muke. Mu itangazo ryasohoye kuwa gatatu, Ventura yavuze ko icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kongo ku tariki 20 Kanama gihutiyeho kandi kititaye ku ngaruka zishobora kubaho. Ventura yakomoje ku ngingo y'Itegeko Nshinga iteganya ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwiga, inaburira ko uburezi butagomba gukoreshwa mu nyungu za politike. Mu itangazo yasohoye, Ventura yavuze ati nta munyeshuri ukwiye guhatirwa guhara cyangwa se kureka umwaka w'amashuri, uburezi cyangwa se azaza he kubera igihe igihugu kirimo. Yongeyeho ko ingamba zikwiye zigamije gutuma amasomo akomeza, gutegura ibizamini no kurinda amanota y'abanyeshuri zimaze gufatwa kandi zirimo gushyirwa mu bikorwa. Mu ntangiriro z'umwaka ushize, Ventura yatangije ibitero bikomeye byatumye yigarura ibice byinshi byagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo, harimo n'imijyi ikomeye ya Goma na Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nubwo Ventura ivuga ko ibice yafashe biri mu mutekano, imirwano ikomeje kuba bya hato na hato hagati yayo n'ingabo za leta ya Kongo igaragaza ko ikibazo cy'umutekano mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo kigihangayikishije cyane. Minisitiri w'amashuri makuru na kaminuza muri Kongo Professeur Marie Therese Sombo Ayane yavuze ko umutekano muke urimo kubangamira imikorere isanzwe y'amashuri. Yategetse abayobozi b'uko by'amashuri mu bice dutekanye kwakira abanyeshuri baturuka mu bice byugarijwe n'umutekano muke kugira ngo bakomeze amasomo yabo. Mu cyumweru gishize bahagarariye leta ya Kongo Ventura bumvikanye ku buryo bw'imikoranire no kumenyekanisha igihe habayo kurenga ku masezerano y'agahenge ndetse no gusuzuma intambwe imaze guterwa n'imbogamizi kigaragara mu nzira yo kugera ku mahoro. Ariko kuva icyo gihe impande zombi zakomeje gushinjanya ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu. Gahunda nyinshi zabayeho zigamije kugarura mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kugeza ubu ntibiratanga umusaruro urambye. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika. Banditsweho Audrey Rwabwogo, umuyobozi wa komite ngishwanama y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibyoherezwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda PASED, yashubije Jenerali Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, uri guta muri yombi bamwe mu bakozi bakora muri urwo rwego aherutse kuvuga ko rutemewe n'amategeko, amusaba kureka amategeko agakora akazi kayo. Mu butumwa yaherutse gushyira ku rubuga rwa X, Jenerali Muhoozi akaba nanone umujyanama wa Perezida Museveni yari yavuze ko PASED itemewe n'amategeko, ko agiye guta muri yombi abayikoramo. Nyuma yanataye muri yombi umwe mu bakozi bayo, Matthew Bagonza, yerekanye yambaye ubusa ku gice cyo hejuru. Mu gusubiza kuri kuba kuri PASED, Rwabwogo yavuze ko PASED yemewe n'amategeko kandi ko aruyikoramo abakozi bigize ibyaha yakurikiranwa binyuze mu mategeko aho kwandagazwa. Mu butumwa bwo kuwa kane ku rubuga rwa X, ati niba urubanza ruriba umuntu wese ruzagizwe imbere y'urukiko rufitiye ububasha, ruburanishwa mu buryo buboneye kandi butabogama, gufata ukekwaho icyaha no kumufata mu gihe afunzwe bigomba gukorwa hakurikijwe amategeko mu buryo bwa kimuntu kandi butamutesha agaciro. Itegeko nshinga, abaturage ndetse n'Imana bigomba guhabwa icyubahiro n'ubumuntu buri muntu akwiriye. Ibimenyetso n'ibishyirwa ahagaragara kandi bisuzumwe. Matthew Bagonza ashobora kwiregura no kurengera ikigo akorera. Amategeko nayo akomeza kurikizwa uko ateganywa. Yakomeje agira ati ku kibazo cya kabiri, ndashaka nabwo kubivuga mu buryo busobanutse. PASED irakora kandi PASED ikora mu buryo bwemewe n'amategeko kandi itanga raporo kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Uganda. Raporo zacu zose zigihembwe n'iz'umwaka zuye n'ibyo twagezeho ndetse
ndetse n'ibitekerezo twatanze bigamije guteza imbere igihugu cyacu ba rwiyemezamirimo bacyo ndetse n'urwego rw'ibyoherezwa mu mahanga rwabwo akaba na muramu wa General Muhoozi Kainerugaba yashimangiye ko PASED yashinzwe tariki ya 16 Werurwe 2022 kuramutse inakuweho nabyo byakurikizwa mu nzira zagenwe ati ibigo bishyirwaho binyuze mu nzira runaka kandi niba ari igihe inshingano zabyo zihinduka nabyo bigomba gukorwa hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Ubutumwa butazwi nyirabwo bwo ku mbuga nkoranyambaga sibwo buryo bwo kubikora. Yasabye abafatanyabikorwa ba PASED gukomeza ibikorwa byabo bisanzwe nkaho nta cyabaye kuko nahuye na perezida ambwira ko ibyabaye nta byazi kandi ko nta mategeko yatanze. Ni mu gihe General Muhoozi Kainerugaba we yavuze ko muzehe yamwemereye kubata muri yombi. Hari abari kuva ko biri kuba rukumva imitsi hagati y'aba bagabo bombi bafite ijambo rikomeye mu gihugu. Ubwo kandi General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje abinyujije ku rubuga rwa X ko afite gahunda yo kwiyamamaza kuyobora igihugu mu matora ya perezida muri 2031. Muhoozi umaze igihe kirekire n'undi yafatwa nk'uzasimbura se umaze imyaka 40 ku butegetsi amaze igihe kirekire ategura inzira yo kugera ku butegetsi abifashijwemo na se nk'uko yabitangaje. Nziyamamariza kuyobora igihugu muri 2031 kandi tuzatsinda kubw'ubuntu bw'Imana. Binyuze muri ubwo butumwa kuri X, umugaba mukuru w'ingabo Muhoozi Kainerugaba yatangaje imigambi yo kwiyamamariza kuyobora Uganda mu matora ateganyijwe muri 2031. Mu butumwa bwe yasabye buri wese uzamutora muri 2031 gusangiza abandi retweet no gukanda like kuri ubwo butumwa. Yongeraho ko afashijwe na se azabona amajwi angana na 90%. Uyu muhungu wa Perezida Museveni uzwiho gushyira hanze ubutumwa butavugwaho rumwe harimo n'igihe yagaragaye nk'ushyigikiye iyicarubozo ryakorerwaga abafatanyabikorwa b'umuyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yari yabanje gutangaza ko aziyamamaza mu matora ya 2026. Nyuma yaje guhagarika iyo gahunda kugira ngo ashyigikire se wongeye gutorerwa kuyobora igihugu muri manda ya 7 muri Mutarama. Museveni ufite imyaka 81 y'amavuko ntaratangaza gahunda ze kubijyanye n'amatora ataha ndetse nta n'icyo yavuze ku byatangajwe n'umuhungu we. Amabwire kandi ko umutangabuhamya wa mbere w'ubushinjacyaha mu rubanza rw'ubugambanyi kuri Dr Kizza Besigye yabwira ikigo ko umunyapolitiki urwanya ubutegetsi yabarahaye abateguraga umugambi wo kwica Perezida Museveni amakuru ku bantu yajyaga naho yabaga. Andrew Wilson uzwi ku izina rya Orlando umaze icyumweru kirenga atanga ubuhamya mu rukiko yabwiye umucamanza Emmanuel Baguma ko Besigye yamubwiye ko Perezida Museveni ari ari Kampala. Wilson yavuze ko abaje Besigye aho Perezida Museveni yajyaga n'inzira yakoreshaga kuko abateguraga icyo yise ibitero byari ngombwa ko bamenya aho Perezida aherereye ndetse n'inzira anyuramo. Umutangabuhamya ati nabaje Dr Besigye ku rugendo rwa Perezida naho aherereye kuko niba twateguraga igitero twari tukeneye kumenya aho ari inzira akoresha. Dr Besigye yavuze ko Perezida Museveni ari nakunze kuri ari Kampala. Wilson yakomeje avuga ko umugambi wari kurasa Perezida Museveni nyuma hakaba imyigaragambyo cyangwa se imvururu rusange byari gutanga uburyo Besigye afata ubutegetsi. Yongeraho ko Besigye ari kwishimira ko urwo rupfu rwa Museveni rugerekwa ku mutwe w'iterabwoba wa ADF NALU, umutwe witwaje intwaro umaze igihe ukorera mu nsizo bwa Kongo Kinshasa. Wilson yavuze ko yanangije Besigye ndetse na Joel Bakayima mugenzi we kutagira ubabwira umwiyondoro w'umuntu wari witezweho kwica Perezida Museveni. Yabwira urukiko ko baganire ku muntu uri gutera Perezida ariko akababwira ko umwiyondoro we ugomba kugirwa ibanga. Umutangabuhamya kandi yavuze ko uwo mugambi wari ukuyemo gutwara drone, grenade n'ibindi bikoresho mu ndege bikajyanwa mu nsizo bwa Kongo. Yavuze ko iyo ndege yari kuzagwa ku kibuga cy'indege cya Mahagi ni mu ntara y'Ituri kuko ngo icyo kibuga cyagenzurwa n'abaturage bo muri ako gace aho kuba guverinoma ya Kinshasa. Wilson ati yavuze ko ikibuga cy'indege kigenzurwa n'abaturage bo muri ako gace atari guverinoma ya Kinshasa twari kuzageza ibikoresho. Umutangabuhamya yavuze ko Besigye yaburiye ko ari abasirikare b'ingabo za Uganda bari mu bice bimwe na bimwe mu nsizo bwa Kongo kandi ko ibyo byashoboraga kubangamira uwo mugambi. Ubwo bamwe buri munyetso ubushinjacyaha bukoresha mu rubanza rw'umu Dr Kizza Besigye, Obed Rutare na Kapiteni Ora bashinzwe kugira mu nama zabereye muri Uganda no mu mahanga hagati ya 23 na 24 aho ngo bateguraga umugambi wo ku butegetsi bwa Museveni. Abarego bahakanye ibyo bashinjwa. Besigye ari kuburanishwa adahari nyuma yuko hashize hafi ukwezi aguye mu cyumba cy'urukiko ubwamaganaga bamwunganira mu mategeko avuga ko atarabo yahisemo. Ubushinjacyaha buvuga ko abarego bari bafite umugambi wo gukoresha imbaraga mu guhirika ubutegetsi harimo kwica Perezida Museveni. Urubanza ruzakomeza ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibimenyetso n'ubundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje bamunino barandika banditswe abayobozi mu karere ka Mutsinya barimo kongera igitutu kuri bagenzi babo muri Mount Kenya West kugira ngo bashyigikire Vice Perezida Kithure Kindiki. Impamvu batanga nuko igihe kigeze ngo Mount Kenya West igarure neza yakorewe nabo mu burasirazuba bw'umuryango wa Mount Kenya. Muri politiki ya Kenya intumbero iri kugaragara no gushaka ko uturere twa Mount Kenya tugira uruhare rukomeye mu kugira uzashyigikira amatora ya perezida y'umwaka utaha ndetse no kubibazo bw'igihugu bwagabanywa mu myaka ikurikiraho kugeza 32. Abayobozi bashyigikiye Kindiki bavuga ko Mount Kenya East yamaze kugira uruhare rukomeye mu gushyigikira abanyapolitiki bo muri Mount Kenya West mu bihe byashize, bityo ko nayo ikwiye guhabwa amahirwe yo kuyobora no kubona inyungu za politiki. Iki gitekerezo kandi kijyanye n'umukino ukomeye uri gukinirwa mu karere ka Mount Kenya mbere y'amatora y'umwaka utaha, aho imitwe n'abanyapolitiki batandukanye yo gushaka guhuza amajwi y'abaturage bo muri ako karere. Kithure Kindiki Vice Perezida wa Kenya ari mu banyapolitiki bashobora kugira uruhare rukomeye mu matora ari imbere, mu gihe abayobozi bo muri Mount Kenya barimo kugerageza kumenya uburyo ako karere kazashyiramo imbaraga zako. Ibinyamakuru bigaragaza ko ikibazo cy'ubuyobozi hagati ya Mount Kenya East na Mount Kenya West gishobora kuba kimwe mu bizagena uko politiki y'ako karere izaba imeze mu matora ari umwaka utaha n'uko ubuyobozi buzagenda busimburanwa mu myaka izakurikira.
mbabwira ko abasirikare 5 n'umupolisi umwe mu Burundi bamaze gutabwa muri mu gace ka Butere mu byaro y'umujyi wa Bujumbura bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media mu Burundi yavuze ko abantu 6 bafashwe ku kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa munani mbere yo kujya gufungirwa muri komine Ntahangwa. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko ifatwa ryabo ryakozwe n'abapolisi bari kumwe n'abagize imbonerakure urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Ku wa gatatu abantu 6 babajijwe n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi CNR ndetse n'abapolisi bashinzwe iperereza ku byaha. Imiryango y'abasirikare n'umupolisi ivuga ko ifatwa ryabo rishobora kuba ryarateguwe ikanasaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa burimo gucirwa urubanza rukurikije amategeko no kubona ubufasha bw'umwavoka. SOS Media Burundi yavuze ko itarabasha kwemeza neza impamvu nyizina zatumye abantu batabwa muri yombi cyangwa se niba koko bari hamwe mu gace kamwe igihe bafatwaga. Rifatwa rije mu gihe mu Burundi hamaze imyaka hagaragara ibibazo by'abagize inzego z'umutekano batabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, gutanga amakuru ku Rwanda cyangwa se kugira imikoranire n'amatsinda afatwa nk'abanzi b'ubutegetsi. Hari n'abagiye baburirwa irengero abandi bakaboneka bapfuye mu buryo budasobanutse mu gihe abandi bamara igihe kirekire bafungiye mu bigo by'imfungwa cyangwa se mu maboko y'inzego z'umutekano. Kugeza ubu ubutegetsi bw'Uburundi buragira icyo butangaza ku mugaragaro kuri iri fatwa ry'abasirikare 5 ndetse n'umupolisi umwe. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Emmanuel Nsimbe waje vice president wa Tanzania yirukanwe mu ishyaka riri ku butegetsi CCM nyuma y'uko atanze ubwegure bwe ku mwanya wa vice president. Umunyamabanga mukuru wa CCM Asharonse Migiro yatangaje kuri uyu wa gatatu ko komite nyobozi y'igihugu y'ishyaka yafashe umwanzuro umwe wo kwirukana Nsimbe kubera imyitwarire yavuze ko inyuranyije n'amahame amategeko n'imyitwarire bisabwa abanyamuryango b'ishyaka. Miziro yavuze ati komite nyobozi y'igihugu ya Chama cha Mapinduzi yafashe ku bwumvikane umwanzuro wo kwirukana Dr Nsimbe mu ishyaka kubera imyitwarire inyuranyije n'amategeko yacu yerekeye imyitwarire n'indangagaciro z'abanyamuryango. Nsimbi yari yatanze ubwegure ku mwanya wa vice president ku wa kabiri nyuma y'ibyumweru bivuga ko yari amaze kugirana amakimbirane na Perezida Samia Suluhu Hassan. Mu itangazo rye Nsimbi yavuze ko yahisemo kwegura kugira ngo bubahirize icyifuzo cya Perezida Samia. Yavuze ko yari yasezeranije Perezida ko azakomeza kumukorera mu mudahemuka kandi ko igihe cyose yabonye ko hakenewe undi vice president yari kuzahita ava kuri uwo mwanya. Ati namwijeje kandi ko igihe cyose azabona ko hakenewe undi vice president nzava kuri uwo mwanya. Nizeye neza ko nyakubahwa Perezida ashaka impinduka bityo nahisemo kubahiriza isezerano nari natanze. Nyuma yo kwirukana Nsimbi, CCM yasabye ko Deogratius Ndejembi Minisitiri w'ingufu uriho kuri ubu ariyo watangwa nk'ushobora kumusimbura ku mwanya wa vice president. Nsimbi yinjiye muri politiki ikomeye binyuze mu rwego rw'urubyiruko rwa CCM aho yabaye umuyobozi warwo muri 1998 2005 yatoreye kuba umudepite uhagarariye Songea Town amaze kubona amajwi 68.6% nyuma yaho yagize umuyobozi wungirije wa Minisiteri y'Itangazamakuru, Umuco na Siporo, nyuma akora muri Minisiteri y'Umurimo, Ubwunganizi bw'Urubyiruko n'Iterambere ry'Urubyiruko ndetse na Minisiteri y'Ingabo. Yaje kuba Minisitiri w'Itangazamakuru, Umuco na Siporo, hanyuma Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu kuva muri Gicurasi 2012 kugeza mu kuza kwa 2013. Minisitiri w'ingufu wa Tanzania Deogratius Ndejembi yatanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM ngo abe vice president mu w'icyo gihugu nyuma y'iyegura rya Emmanuel Nsimbi. Ndejembi imyaka 43 yatanzwe na komite nkuru ya CCM mu nama idasanzwe yabaye ku wa gatatu Dar es Salaam yayobowe na Perezida Samia Suluhu Hassan. Izina rye ryatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa CCM Asharonse Migiro. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nijoro ryo ku wa gatatu yanatangaje icyemezo cy'iri shyaka cyo kwirukana Nsimbi kubera icyo umunyamabanga mukuru yasobanuye ko ari imyitwarire mibi. Izina rya Ndejembi buri gihe gushyikirizwa inteko ishinga amategeko kugira ngo ryemezwe bijyanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga ku kuziba icyuho ku mwanya wa vice president. Itariki izina rye rizagezwa mu nteko ishinga amategeko ntiyatangajwe. Itangwa rye ku mwanya wa vice president ryabaye hashize umunsi umwe gusa Perezida Samia yemeye ubwegure bwa Nsimbi buzatangira gushyirwa mu ngiro itariki y'ukwezi kwa 9. Ndejembi ni depite akaba n'umunyapolitiki uri hejuru mu ishyaka CCM mbere y'uko aba minisitiri w'ingufu abanje kuba minisitiri wungirije ndetse nyuma yaho aba mu myanya inyuranye ku rwego rwa Minisiteri y'Umurimo n'Ubutaka. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditse ko indege ya gisivili yari iturutse Bukavu ijyanye mu mirembwe ifashanyo zirimo ibyo kurya n'imiti yarashwe n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Ingabo z'umutwe w'u Rwanda zigenzura Minembwe Colonel Rugabo Fidele yabwiye Bwiza kuri iyo ndege yarasiwe mu kirembere yo guhanuka igaki gakongoka. Rugabo kandi yavuze ko iyo ndege yari itwaye imizigo n'abaturage bake nubwo kugeza ubu nta makuru arambuye bayiguyemo aramenyekana. Ati indege bayirashe ikiri mu kirere yahise igwa hasi irashyirangira. Ntabwo turabwa amakuru arambuye ngo twohereze urutonde rw'abantu bari bayirimo. Icyo tuzi nuko harimo imizigo ariko hari ntiyaburamo n'abaturage bake bari baje mu Minembwe. Iriya ndege yarashwe na misile irasirwa ku butaka ahitwa Bikuba. Iriya ndege yarashwe mu gihe mu bice bikikije Minembwe byaramukiyemo imirwano kuri uyu wa 4 itariki ya 27. Rugabo yemereye Bwiza ko ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo zaturutse kwa Murima zaramutse zigaba ibitero mu duce turimo Puwenzero, Nyaruhinga na Mukoko mu mugambi wo kugereza kwisubiza ibice zambuwe n'iyo ry'ingabo za FCM23 na Emery Depite urwaneho. Kugeza ubwo inkuru yandikwaga imirwano hagati y'impande zombi yari igikomeje ariko twirwaneho FCM23 bavuze ko bizeye ko baza kwirukana ingabo za leta. Iriyo ryamaganye ubushobozi bw'ingabo za leta zikomeje kurasa mu bice byiganjemo ibituwe n'abaturage benshi nyuma y'amasaha make z'urwego rwa MCV
TVE+ rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge zivuye muri Minembwe. Naho umwe mu banyapolitiki bakomeye barwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa Martin Fayulu Senateur Mukwege banenze icyemezo cya leta cyo guhagarika amashuri makuru na kaminuza zo mu bice bigenzurwa na M23, bavuze ko yari intambwe igamije gucamo igihugu bice, basaba ko yakwisubiraho. Ubu munyapolitiki Fayulu yabitangaje ku wa kane binyuze ku rubuga rwa X, aho yavuze ati iteka rya minisitiri ushinzwe amashuri makuru na kaminuza rihagarika ibigo byose by'amasomo mu bigo bya leta by'amashuri makuru Goma ni Bukavu rinyerekeza ku mwanzuro umwe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bufite uruhare rukomeye mu mugambi wo gucamo ibice igihugu cyacu. Uyu munyapolitiki akomeza ko iki cyemezo gisobanuye ko abavandimwe bacu batuye Goma ni Bukavu, cyane cyane abanyeshuri batereranwe bashyirwa mu maboko y'inyeshyamba za M23. Yakomeje asaba guverinoma ya Kongo guhita yisubiraho igahagarika iri teka. Yavuze ko igihe kigeze cyo guhagarika kutagira ubunararibonye, asaba kugira impuhwe abaturage ba Kongo. Ibi bijya gusa nk'ibyatangajwe na Dr Denis Mukwege wahaye igihembo cya Nobel cyo guharanira amahoro 2018, nawe wamaganye icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri makuru na kaminuza mu bice bigenzurwa na M23. Uyu we yagiye kure ndetse avuga ko bitera kwibaza niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwabo budafite imikoranire n'ubutegetsi bwa Kigali bashinja gufasha M23 umugambi wo guca mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arakomeza agira ati hazaza urubyiruko rwacu ntiyagomba gukoreshwa nk'igikoresho cyo gukwirikanya mu nyungu za politike cyangwa se mu migambi yo kwagura imbibi z'ubutegetsi, ndetse ntiyagomba gufatwa nk'ingaruka zisanzwe z'amakimbirane. Tariki ya 20 Kanama nibwo guverinoma ya Kongo Kinshasa yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byaba iby'amasomo n'ibindi mu bigo 11 bya leta n'amashuri makuru na za kaminuza biri muri Kivu y'Amajyaruguru ni Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, imijyi yo mu bigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Banditswe umutwe wa M23 watangaje ko ku wa kane ihuriro ry'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kongo ryatangije ibitero mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mu itangazo yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane, M23 yavuze ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za FARDC, abarwanyi ba FDLR n'imiryango ya Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'ubundi FDNB. Uyu mutwe wavuze ko ibyo bitero byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi bigateza impfu no kwimura imiryango myinshi. M23 yavuze ko hagana saa 12 izo ngabo zagabye ibitero by'ubuhurane mu bice bya Nzibira, Kishadu na Shurwe muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku isaha nk'iyo kandi ngo ibikorwa by'imirwano byakajwe mu gace ka Gatoyi no mu nkengero zako aho ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 kandi yavuze ko hagana saa 8 za mu gitondo ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo zatangiye kurasa zifashije intwaro ziremereye na za drone zitwara ibisasu mu bice bya Puwezero, Nyaruhinga na Mukoko muri Minembwe. Yavuze ko ibyo bitero byari bigikomeje ubwo yatangazaga ayo makuru. Uyu mutwe wavuze ko wahise utangira kwirwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo ndetse no gushyira agace k'umutekano ko kubarinda. Naho umutwe w'inyeshyamba M23 wanenze icyemezo giherutse gufatwa n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri muri za kaminuza nyinshi zo mu mijyi ya Goma na Bukavu, uvuga ko cyafashwe biturutse ku bibazo bikomeje kwiyongera by'umutekano muke. Mu itangazo ryasohoye ku wa gatatu, M23 yavuze ko icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kongo tariki 20 Kanama gihutiyeho kandi kititaye ku ngaruka zishobora kubaho. M23 yakomeje ku ngingo y'itegeko nshinga iteganya ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwiga, inaburira ko uburezi butagomba gukoreshwa mu nyungu za politike. Mu itangazo yasohoye, M23 yavuze ati nta munyeshuri ukwiye guhatirwa guhara cyangwa se kureka umwaka w'amashuri, uburezi cyangwa se hazaza he kubera igihe igihugu kirimo. Yongeyeho ko ingamba zikwiye zigamije gutuma amasomo akomeza, gutegura ibizamini no kurinda amanota y'abanyeshuri zimaze gufatwa kandi zirimo gushyirwa mu bikorwa. Mu ntangiriro z'umwaka ushize, M23 yatangije ibitero bikomeye byatumye yigarura ibice byinshi byagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo, harimo n'imijyi ikomeye ya Goma na Bukavu mu Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nubwo M23 ivuga ko ibice yafashe biri mu mutekano, imirwano ikomeje kuba bya hato na hato hagati yayo n'ingabo za leta ya Kongo igaragaza ko ikibazo cy'umutekano mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo kigihangayikishije cyane. Minisitiri w'amashuri makuru na kaminuza muri Kongo Professeur Marie Therese Sombo Ayane yavuze ko umutekano muke urimo kubangamira imikorere isanzwe y'amashuri. Yategetse abayobozi b'uko by'amashuri mu bice dutekanye kwakira abanyeshuri baturuka mu bice byugarijwe n'umutekano muke kugira ngo bakomeze amasomo yabo. Mu cyumweru gishize bahagarariye leta ya Kongo M23 bumvikanye ku buryo bw'imikoranire no kumenyekanisha igihe habayo kurenga ku masezerano y'agahenge ndetse no gusuzuma intambwe imaze guterwa n'imbogamizi kigaragara mu nzira yo kugera ku mahoro. Ariko kuva icyo gihe impande zombi zakomeje gushinjanya ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu. Gahunda nyinshi zabayeho zigamije kugarura mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kugeza ubu ntibiratanga umusaruro urambye. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika. Banditswe Audrey Rwabuhogo, umuyobozi wa komite ngishwanama y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibyoherezwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda PASED, yashubije Jenerali Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda uri guta muri yombi bamwe mu bakozi bakora muri urwo rwego aherutse kuvuga ko rutemera amategeko, amusaba kureka amategeko agakora akazi kayo. Mu butumwa aherutse gushyira ku rubuga rwa X, Jenerali Muhoozi akaba nanone umujyanama wa Perezida Museveni yari yavuze ko
PASED itemeye n'amategeko ko agiye guta muri yombi abayikoramo. Nyuma yanataye muri yombi umwe mu bakozi bayo, Mansiyo Bagonza, yerekanye yambaye ubusa ku gice cyo hejuru. Mu gusubiza kuri kuba kuri PASED, rwabwo rwavuze ko PASED yemewe n'amategeko kandi ko aruyikoramo abakozi bigize ibyaha yakurikiranwa binyuze mu mategeko aho kwandagazwa. Mu butumwa bwo kuwa kane ku rubuga rwa X, ati niba urubanza ruba umuntu wese ruzagize imbere y'urukiko rufitiye ububasha ruburanishwa mu buryo buboneye kandi butabogama, gufata ukekwaho icyaha no kumufata mu gihe afunzwe bigomba gukorwa hakurikijwe amategeko mu buryo bwa kimuntu kandi butamutesha agaciro. Itegeko nshinga, abaturage ndetse n'Imana bigomba guhabwa icyubahiro n'ubumuntu buri muntu akwiriye. Ibimenyetso nibishyirwa ahagaragara kandi bisuzumwe, Mansiyo Bagonza ashobora kwiregura no kurengera ikigo akorera. Amategeko nayo akomeza kurikizwa uko ateganywa. Yakomeje agira ati ku kibazo cya kabiri, ndashaka nabwo kubivuga mu buryo busobanutse. PASED irakora kandi PASED ikora mu buryo bwemewe n'amategeko kandi itanga raporo kuri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Uganda. Raporo zacu zose z'igihembwe n'iz'umwaka zuye n'ibyo twagezeho ndetse n'ibitekerezo twatanze bigamije guteza imbere igihugu cyacu, ba rwiyemezamirimo bacyo ndetse n'urwego rw'ibyoherezwa mu mahanga. Rwabwo rw'akaba na muramu wa General Muhoozi Kayini Rugaba yashimangiye ko PASED yashinzwe tariki 16/2022 turamutse inakuweho nabyo byakurikizwa mu nzira zagenwe. Ati ibigo bishyirwaho binyuze mu nzira runaka kandi niba ari igihe inshingano zabyo zihinduka nabyo bigomba gukorwa hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Ubutumwa butazwi nyirabwo bwo ku mbuga nkoranyambaga sibwo buryo bwo kubikora. Yasabye abafatanyabikorwa ba PASED gukomeza ibikorwa byabo bisanzwe nkaho nta cyabaye, kuko nahuye na perezida amubwira ko ibyabaye nta byazi kandi ko nta mategeko yatanze. Ni mu gihe General Muhoozi Kayini Rugaba we yavuze ko muzehe yamwemereye kubata muri yombi. Hari abari kuva kubiri kuba rukumvana imitsi hagati y'aba bagabo bombi bafite ijambo rikomeye mu gihugu. Ubwo kandi General Muhoozi Kayini Rugaba, umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yatangaje abinyujije ku rubuga rwa X ko afite gahunda yo kwiyamamaza kuyobora igihugu mu matora ya perezida muri 2031. Muhoozi umaze igihe kirekire n'undi yafatwa nk'uzasimbura se umaze imyaka 40 ku butegetsi, amaze igihe kirekire ategura inzira yo kugera ku butegetsi abifashijwemo na se nk'uko yabitangaje. Nziyamamariza kuyobora igihugu muri 2031 kandi tuzatsinda kubw'ubuntu bw'Imana. Binyuze muri ubwo butumwa kuri X, umugaba mukuru w'ingabo Muhoozi Kayini Rugaba yatangaje imigambi yo kwiyamamariza kuyobora Uganda mu matora ateganyijwe muri 2031. Mu butumwa bwe yasabye buri wese uzamutora muri 2031 gusangiza abandi retweet no gukanda like kuri ubwo butumwa. Yongeraho ko afashijwe na se azabona amajwi angana na 90%. Uyu muhungu wa Perezida Museveni uzwiho gushyira hanze ubutumwa butavugwaho rumwe, harimo n'igihe yagaragaye nk'ushyigikiye iyicarubozo ryakorerwaga abafatanyabikorwa b'umuyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine. Yari yabanje gutangaza ko aziyamamaza mu matora ya 2026. Nyuma yaje guhagarika iyo gahunda kugira ngo ashyigikire se wongeye gutorerwa kuyobora igihugu muri manda ya 7 muri Mutarama. Museveni ufite imyaka 41 y'amavuko ntaratangaza gahunda ze kubijyanye n'amatora ataha ndetse nta n'icyo yavuze ku byatangajwe n'umuhungu we. Amabwire kandi ko umutangabuhamya wa mbere w'ubushinjacyaha mu rubanza rw'ubugambanyi kuri Dr. Kizza Besigye yabwira urukiko ko umunyapolitiki urwanya ubutegetsi yaba arahaye abateguraga umugambi wo kwica Perezida Museveni amakuru ku hantu hajyaga n'aho yabaga. Andrew Wilson uzwi ku izina rya Orlando, umaze icyumweru kirenga atanga ubuhamya mu rukiko, yabwiye umucamanza Emmanuel Baguma ko Besigye yamubwiye ko Perezida Museveni ahanini ari Kampala. Wilson yavuze ko baje Besigye aho Perezida Museveni yajyaga n'inzira yakoreshaga kuko abateguraga icyo yise ibitero byari ngombwa ko bamenya aho Perezida aherereye ndetse n'inzira anyuramo. Umutangabuhamya ati nabaje Dr. Besigye ku rugendo rwa Perezida naho aherereye kuko niba twateguraga igitero twari tukeneye kumenya aho ari inzira akoresha. Dr. Besigye yavuze ko Perezida Museveni ahanini akunze kuri ari Kampala. Wilson yakomeje avuga ko umugambi wari wo kurasa Perezida Museveni nyuma hakaba imyigaragambyo cyangwa se imvururu rusange byari gutanga uburyo Besigye afata ubutegetsi. Yongeraho ko Besigye ari kwishimira ko urwo rupfu rwa Museveni rugerekwa ku mutwe w'iterabwoba wa ADF NALU, umutwe witwaje intwaro umaze igihe ukorera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Wilson yavuze ko yanangije Besigye ndetse na Joel Bakayima mugenzi we kutagira ubabwira umwirondoro w'umuntu wari witezweho kwica Perezida Museveni. Yabwira urukiko ko baganiriye ku muntu uri gutera Perezida ariko akababwira ko umwirondoro we ugomba kugirwa ibanga. Umutangabuhamya kandi yavuze ko uwo mugambi wari ukuyemo gutwara drone, grenade n'ibindi bikoresho mu ndege bikajyanwa mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko iyo ndege yari kuzagwa ku kibuga cy'indege cya Mahagi ni mu ntara y'Ituri kuko ngo icyo kibuga cyagenzurwa n'abaturage bo muri ako gace aho kuba guverinoma ya Kinshasa. Wilson ati yavuze ko ikibuga cy'indege kigenzurwa n'abaturage bo muri ako gace atari guverinoma ya Kinshasa twari kuzahageza ibikoresho. Umutangabuhamya yavuze ko Besigye yaburiye ko ari abasirikare b'ingabo za Uganda bari mu bice bimwe na bimwe mu burasirazuba bwa Kongo kandi ko ibyo byashoboraga kubangamira uwo mugambi. Ubwo bamwe buri munyetso ubushinjacyaha bukoresha mu rubanza rw'umu Dr. Kizza Besigye, Obed Rutare na Kapiteni Ora bashinjwa kugira mu nama zabereye muri Uganda no mu mahanga hagati ya 23 na 24 aho ngo bateguraga umugambi wo ku butegetsi bwa Museveni. Abarego bahakanye ibyo bashinjwa. Besigye ari kuburanishwa adahari nyuma y'uko hashize hafi ukwezi aguye mu cyumba cy'urukiko ubwamaganaga bamwunganira mu mategeko avuga ko atarabo yahisemo. Ubushinjacyaha buvuga ko abarego bari bafite umugambi wo gukoresha imbaraga mu guhirika ubutegetsi harimo kwica Perezida Museveni. Urubanza ruzakomeza ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibimenyetso n'ubundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika banditswe abayobozi mu karere ka Mutsinya barimo kongera igitutu kuri bagenzi babo muri Mount Kenya West
kugira ngo bashyigikire visi perezida Kithure Kindiki. Impamvu batanga nuko igihe kigeze ngo Mount Kenya West igarure neza yakorewe nabo mu burasirazuba bw'umuryango wa Mount Kenya. Muri politiki ya Kenya, intumbero iri kugaragara no gushaka ko uturere twa Mount Kenya tugira uruhare rukomeye mu kugira uzashyigikirwa mu matora ya perezida y'umwaka utaha, ndetse no kubibazo bw'igihugu bwagabanywa mu myaka ikurikiraho kugeza 32. Abayobozi bashyigikiye Kindiki bavuga ko Mount Kenya East yamaze kugira uruhare rukomeye mu gushyigikira abanyapolitiki bo muri Mount Kenya West mu bihe byashize, bityo ko nayo ikwiye guhabwa amahirwe yo kuyobora no kubona inyungu za politiki. Iki gitekerezo kandi kijyanye n'umukino ukomeye uri gukinirwa mu karere ka Mount Kenya mbere y'amatora y'umwaka utaha, aho imitwe n'abanyapolitiki batandukanye nyuma yo gushaka guhuza amajwi y'abaturage bo muri ako karere. Kithure Kindiki visi perezida wa Kenya ari mu banyapolitiki bashobora kugira uruhare rukomeye mu matora ari imbere, mu gihe abayobozi bo muri Mount Kenya barimo kugerageza kumenya uburyo ako karere kazashyiramo imbaraga zako. Ibinyamakuru bigaragaza ko ikibazo cy'ubuyobozi hagati ya Mount Kenya East na Mount Kenya West gishobora kuba kimwe mu bizagena uko politiki y'ako karere izaba imeze mu matora y'umwaka utaha, n'uko ubuyobozi buzagenda busimburanwa mu myaka izakurikira. Mbabwira ko abasirikare 5 n'umupolisi umwe mu Burundi bamaze gutabwa muri mu gace ka Buterere mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media mu Burundi yavuze ko abantu 6 bafashwe ku kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa munani mbere yo kujya gufungirwa muri komine Ntahangwa. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko ifatwa ryabo ryakozwe n'abapolisi bari kumwe n'abagize imbonerakure urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Kwa gatatu abantu 6 babajijwe n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi CNR ndetse n'abapolisi bashinzwe iperereza ku byaha. Imiryango y'abasirikare n'umupolisi ivuga ko ifatwa ryabo rishobora kuba ryarateguwe, ikanasaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa burimo gucirwa urubanza rukurikije amategeko no kubona ubufasha bw'umwavoka. SOS Media Burundi yavuze ko itarabasha kwemeza neza impamvu nyizina zatumye abantu batabwa muri yombi, cyangwa se niba koko bari hamwe mu gace kamwe igihe bafatwaga. Rifatwa rije mu gihe mu Burundi hamaze imyaka hagaragara ibibazo by'abagize inzego z'umutekano batabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, gutanga amakuru ku Rwanda cyangwa se kugira imikoranire n'amatsinda afatwa nk'abanzi b'ubutegetsi. Hari n'abagiye baburirwa irengero, abandi bakaboneka bapfuye mu buryo budasobanutse, mu gihe abandi bamara igihe kirekire bafungiye mu bigo by'imfungwa cyangwa se mu maboko y'inzego z'umutekano. Kugeza ubu ubutegetsi bw'Uburundi ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro kuri iri fatwa ry'abasirikare 5 ndetse n'umupolisi umwe.